twavigite mono. Number 2 is hard work. Number 3 is cooperation with teachers. Unare siri. Gotigara boigo imeje kaunti ya Kisii skuru ya Kiage Tumaini yubono egotoka se kaunti ya Kisii ngati skuru bego chia kolibya samatemwa abakagosoka litukolero amatema KCSU mwaka bw'ikiri bubere na merongevere nebere kolengano mu director bwe skuru yo ni gabere kagote abuna ni gobago kreta matemwa yo asabate abuna boroki wa bonse baisaransta matemwa yo ni goba etogotya se university ekrate bire buna rokuno kwege na buna habaroki wa mbagendero kolibya se myaka rebosio Kiage Tumaini ni gobanyora emini ya 9.31 asabago keire amachiwa yo na gote yabuna na amachibo babete bakurigera na gote yabuna mbali ngono kwegena mbakolibya ase omwakoyo awa mento mbiyamono sana aswe ogocha korra amatokeo ya matemwa aya asokirero ase skuru ya Kiage Tumaini Boys High School njengo kwana Dr. Joseph Mogoba Kiage amo nabalimu bakeba tokanire gaiga sengenjo enerusa zate gotebanga todi nyasambiya mono asamatemwa asokire jinga kichiga ekiagera eskuru ya korre buya mono ase okonyora emin ye P plane 9.231 omwana wo maelio igabate P minus. That means awana by the bon speed a university bajiko osoma because we are all qualified. Emini ya toa improvement ya menta kanire kurwa ase 8.9 yo mwaka ulia ya mentire by 0.3 to 9.231 ase ko awana wa kolire buyamono awana baitu kuira ebara max between 250 and 330 asego ebaja krete P plus awana 12 awana P plane 24 awana batato P minus bakakorera abo iko bachire chino wa response P na bakorete bias science so awana baitu waje kora bange mostly science courses ndeto teba mbiyamona asaba iboni asaba ali mwamba kolega sio kumya because ingakili ya COVID amasomo